Bog svima, idemo dalje s vašim pitanjima i mojim odgovorima. S Instagrama, uglavnom ponešto s Twittera. Nemanju zanima, masturbira li baš svaka žena? Dragi Nemanja, iako naravno svaka žena može masturbirati da želi, međutim jedna mala manjina žena ipak nikad ne masturbira, možda samo 5% njih. No, 95% žena masturbira, neke to rade vrlo rijetko, neke rade ponekad, a neke to rade prilično često. Idemo dalje. Nadalje, Laza želi znati, Marina, imaš li kakve seksualne igračke za nas muškarce? Dragi Laza, ja osobno nemam, imam za svoju kolekciju poneku, ali uglavnom ima ih Lelo s kojim surađujem, otići na lelo.com i Toys for Men. Nadalje scrollam po inboxu i vidim da se neka pitanja ponavljaju, dakle različiti ljudi postavljaju mi ista pitanja, što činiti? Uglavnom, prije nego mi postavite u buduće pitanje, molim vas otiđite najprije na Seksotekin YouTube kanal i tamo imate popis za reprodukciju koji se zove Seksi pitanja i odgovori i samo tamo malo proskrolajte, dakle na puno pitanja sam već odgovorila. Idemo dalje. Damir pita je li normalno da ga u zadnje vrijeme privlače porniči s tematikom femdom i animal sex. Boji se da je malo pretjerao. Kao što sam rekla već jako puno puta, za mene u seksualnosti, odnosno u seksualnim maštarijama je sve normalno, dakle dok su god seksualne maštarije. Dakle, dok ti god u masturbacijskom činu nešto može pomoći i da svršiš, a da pritom ne ugrožavaš ni jedno ljudsko i životinjsko biće, onda je to u redu. Međutim, sve ono u čemu biste mogli ugroziti bilo kakvu maloljetnu osobu, životinju ili bilo što treće, u tom slučaju to ni Seksoteka ni ja nikako ne odobravamo. I posljednje pitanje, jedan gospodin, sad sam zaboravila ime s Instagrama, kaže da nakon 10 godina mu žena više apsolutno nikako nije zainteresirana za seks. Kaže da je pokušao stvarno sve, uključujući to da maštaju o drugim muškarcima zajedno, ali da sada više ni to ne želi. Mislim da kod svih bračnih parova zaista ponekad dolazi do svojevrsnog zasićenja i da je tada naprosto dobro malo se odmaknuti jedno od drugog. To ne znači da će nestati ljubav niti buduća seksualna atrakcija, nego si samo dajete prostora da se možda u neko kratko vrijeme razvijate zasebno, pa uključujući i seksualnost. Dakle, potrebno je biti strpljiv i za to vrijeme kad se vašoj ženi ne seksa, raditi zajedno neke stvari koje vam čine ugodu i jednom i drugom. Eto, toliko za danas, dragi moji seksoljupci. Dalje mi postavljate pitanja u mom inboxu na Twitteru i Instagramu i do sljedećeg puta šaljem vam pusu.